Mami TV editors desk to me gabi fai punang putaram loksuri ngasi goina editors desk to la iba ofam si Union Home Minister na impal thadok laganda Delhi da hanchiba aduga mahakna Imphal da laringai manungda tawramba thabak sing amasung mahakna miyam da piramba government sing adugi matang ne ngasi koina editors desk to laksuri bse tasena mudi Union Home Minister Amit Shah lamdam masda mawangi thagi miyagi humdagi ekoi lepoli tan thorokiba kang koiba irang asina maram oiraganda matam sangna irang asina matungda mamang thagi tang mapan gi midang mapal lom tar praida Imphal da thulokibane mahakeba numit humni ge kongchep asi manungda ko Union Home Minister na lamdam si tongan ba CSO sing musung civil society organization kaya students organization kaya international kaya yo phom sing ta khe mahagi phom da su ko hariba organization sing ge mai ke ni tongan ba pon sing da bi sing yaw ba memorandum kaya action chibale khe Yang hongkong oiriba Surosanpur district ta Morida amusu kangkong sing mongkong kaya da satuna ekoi haiba thoiba irang asi santi hanjilana ba honno mudamda Union Home Minister gi maipi degi santi phona apni kya tawkhe adu Union Home Minister gi maipi su sing amusung tanggi oiba tongan ba lu sing sina tongan ba dabi sing ta laga lakhibani adu bo haiba dabi sing adu tongan ta la ga su Union Home Minister na Delhi gidamak impan thadok ting mangda ngasi ekoi Chief Minister Bango da pangkhokiba du ngaba pangmisi unaba mada Union Home Minister Amit Shah na thamde wa khom si ekoi hojok lenga ka satneriba kila logo sing satneriba ekoi suspension of operation shuru si hogi pawu wendi lokthok gi le lokthok gi wa khom dei tri adong oina ma sugi ground on tuga ga na ekoi niong wang da su satniba sugi ke singna tabok thorong ga satha bata ra gi mapoi mathakta buge ba kan action la khoi haiba wa khom si ekoi Union Home Minister na thammi du hojik oiba irang asidu mai le na ekoi Manipur police ki tongan ba police station sing lagi ekoi nioi kiana Lugi wang da hai dai ain kai bai tai thu mong da lakhiba no moi sing du athu ma teng manung da kai Manipur police ta send to bu to di hayri hongna operation chathar gani musu akan ba logi operation lokut kani hai ba wa pham sing ongdo mi do hauje khau mi ahum lagi chathar ri ba irang asi kai to na kram to na mo to gram na kai haur ibun hai ba du khangdok na bi da ba kai akang na ba kai inquiry ama tong nabi da phagi retired justice amana ko edumba inquiry committee ama ngana bisu committee ma semga independently chiga thna ba khom thorang lokhan he ba khom thami adu na hauji chathri ba his power tree ba thu si loina yamna kushin ba adumba case su lokhan e ta wa je ni pandra case khadi lokhan e du hai ba case gi ma ta he da lu ba case ta ko di si ga yu ko shinera ga ne ba wa khom su ko du umre adu ba hauji dai ba singa mo sum tangi praja singi dai ba awa ba amasun nam su da Posay ko nabi awaba dari bosi ko hon nabi da makoi kong sangi railway station ano platform mo hangtu ganda koi atop station digi no station digi dam sigi sana kana ba olam se ko na ba thorang lokhat agini ada miyang mi pai kin hai ba kham si fu do mo leke oi na hauji ki oi na ko de ko na koi dam sigi na segment tool koi 30000 koi hauji free na leire si pira gani oi na hai ni hona koi athu ma tamda koi tongan ba oil pump station sing hai di ta sing ha oil pump station changa da koi mahosha gum da koi thau pi ba hogani hai ba kham sing phongdo mi aduga hauji thoi bidang si bakha da ngai na kupshin da shin ba athu ma da shanti pro na ba Manipur governor no sing ba adugumba peace committee amusu seman gani ba kham phongdo mo lena hai ba peace committee da stakeholders sing amusu tongan ba institution person kaya amusu sau ya hanbi pudong sa ba legani sau ya bi hai na su koi Union Home Minister na phongdo mo le adu hauji koi ni ba phiyom sida sai awa ba taraba hauji ki thoi ba thaudosi class na awa ba taraba koi thoi mang ka ba sigi dum su state enga ti amusu center enga ti rupa lakh nga putho ga dan rupa lakh tara gi compensation pila gani adu pochai mang ke ba lan thu mang ka ba yum mai cha ka ba si compensation su da pi gani adu hauji phawi oi na hai ba si Sijin person ba chap cham sin phang de bana koi athu mo to gi manunga moi lepso ga da sim ne ha wa khom ni ta me wa khom sing je do waru da su lip material su do thu mo to gi manung ye holo ba ko da gi hai ke ya ba mi shana khong do mo da adu hauji gi miyang mi pai na ri ba hoi lakta da ba ri ba hoi internet service ya da su su hoi irang se ge mi pa di internet service hoi ching ne ha wa khom thama mi adu mai da ga koi hoi da ba irang sin ban ga da koi education sector da su ba ka amala iba su ga da iba si ko gun da bi da mo te koi shelter le ga na lo ko kong thang mo ne koi hai ba mai go sing angang ki education di bi ana ba online class to ba visual da oi thap to ba adu online da be kha than mi abi kong thang su koi bar shaka na lo ko na ba education department da sin ra ga ni do na awa ba ta iba si health sector da sin da ko theng ba awa ba si ko na bi da athan na ba doctor athan tim mo su koi pa da thu ba ta thara ga ni
districtsingdasu yenthogani haba wafamsing asi thamame union home minister na thamame wafamsing ajigi matangda ngasi goina mami tv educated dexta so yanabi umta infant time editor riku kumuksham amasung social activist amasu oliba advocate amasu oliba dr kiranjendra bamdagi koi tongan ba makhu inya kari apamba lejuge haba akhalo tamina du tanza adu lojege awzari ko ya ha bazari du la seni sing ngasi union home minister na pongdong wafamsing koi pidimo tamina re adu hojik union home minister na pongdong wafamsing tab na union home minister gi home gi pongchat asina hojik state ase thoiba kangropani irang asi laksinba amusung namthaba musu shanti propang ngamgani hena lobibra natraga na khoi hojik dai ba irang sida khoi thoiba thodoksida khoi ozani bugi oina mieng kai khomne ngasi si khoi numit humni gi concepta ogta ma pan gi numitang kuma pan ga makhai adu gi matam da lakhiba bharat ki union home minister khoi Amit Shah na Manipur da hujik thoiba thoksigi matang da hal gi Churchampur More Kakopi da chingba mafam singsi loina chalaba matung da hujik conflict thoiba issue siga mari lenana tongan ba stakeholder sing udar matung da ngdok lagu sina Manipur sida hanagi phibam da shanti hanjal nabagi wotama lebra haibagi kano dumati adum utli hanjin halnabagi kano siam kana hongdoi haibtai roina sidai miyangi howariba yam kana amaga yanadana taliba conflicting over area haitaraga separate administration gi wafam sila matanda separate administration gi wafam simadi mana Manipur gi integrity da Manipur gi kano lejariba gi apunmagi system sida akaibam ta biroi haibagi thajabudi yam chawon thamunina separate administration gi wafam simadi mana sudum flatly ya dabagi pot amadi adum thanami haibatai magi handaki khongchatchi sina Manipur gi hana pegi leriba yosi irang si conflict si namdagadra khara makai namdagadra haina yeng matamda hojiki keno si pegi meham na pamiba haibadi keno gi cookie sing na pamiba separate administration ni wafam ma yawdre number 1 aduga tampak ta leriba meditation haibtare maruena majority meditation na pamiba suspension of operation tau chathariba si lotho handu haibo famdu ani simadi mana amatta yaramdaba oibanina nakal ani gi marakta irang je sum leigidra leiroidra adagi amadagi thajanadaba leigidra aki athungdudi dum leigidra haibugi yam chawa pot amadi lei ani sigi di amasu solve tobada tawbudi yam phasinga bharat mugi airaga laiba dum home minister amani adula magna pangthu magna paikhalaiba magina paikhalaiba magi advisor sing adagi official sing loina thalakan mana paikhalu thabuk sing sina kanglo ani sida amada sogadaba aduga shanti se restore to nabagi pot sima hodabadi yam chawtai adugu magi thambi wafam asi mayam da thambi wafam sida miyamna conflicting party animakna karai bawa kamaina thajar kada id pel kanda jileriba yosi nemthanaba nemthabata yagadagi habtudi si yam chawna hangnaribo hangna oiri habta ai makata rakhosi koi social activist koi Dr. YQ da laksage lakian union home minister na lamba mi pongdo wafam sing koi ozari kunus wafam ga tambi kyo da adu oza da laksani wafam si hauji Amit Shah phongthang si kari oina yengba yai na hauji Manipur legislative assembly gi MLA oiriba kuki MLA tarana koi tongan ba separate administration ama pinaba makoi tarana apun ma phi piraganda sertagi lusing musida pishin jigi wafam bhawa maung the legre adu ngasigi union home minister na pongdo wafam adu separate administration pi wafam leite wafam pongdo mena haidi bakugi MLA tarana ko hi wafam adu makhui da kari ni miyeng thambe ba aigi opinion no de handak Amit Shah na piramiba ngasi magi statement sing asi yamna laibak thibne lawi maram de Amit Shah gi statement jina Manipur da kaidong weta tangdu lai da ba propong ngam hena lawjai masi koina any BJP gi na traga Congress ki wafam legde Manipur praja moina ngasi Manipur da burning issue ne laiba pot aikon ta sing na tam tongan mayam sinar mate am nuai to pot si aikoi gi cookie fruit ki marum thuppa laiba aikoi hana yellow fruit gi laimina rakba khongjai na kangar ma kangu ngasi nu cookie hena loksal lakan laiba mayam sing jina makhoina ta sing na aikoi wam tamam ka aikoi gi Delhi gi jantra mantra da XYZ any mafam social platform media platform
platform sing the high matamda it's a cleansing have why him hection aruga ekoi leminar community sing say even makoi elected leader tarana nahan ekoi gi tasengna ekoi tongan na separate administration ama tasengna pu haina talakpa madu ekoi na rule of person conduct of business ki ekoi rule number 300 ta adugumba makoi na tawsing adu miss kano conduct mayam sing say praja ama oina tasengna ekoi na complaint to we have say Manipur legislative assembly da to we have say praja sing na thoina khangnade aduba ekoi gi veteran politician pabung join madu complaint to khorpa yam nuai ba fawi aruga amuksu ekoi mamang da larog lagba rule of conduct of business ke ekoi gi procedure ki ekoi rule of conduct of business ki ekoi gi rule number 2 kano da 98 clause 2 da ekoi tasengna privilege committee its committee na makoi gi mathakta action lokot pe yai su matu quest lokot pe an laur la padu ngarang paper ora mane ekoi privilege committee ki chairman su oibani ekoi ka samtung kendri karakpa ya ekoi gi MLA nishikant na madu lokot lagani na harak sing adu notice thare haibra kano maina paper da ekoi majana mayek sing na pazau dre madam de ekoi gi net ki facilities sing laitaba lamdam sing asi phangta bari na ekoi na pale kana kan ekoi gi thabang na jibna madu ye hokda marai to do yam ngai poram de fawi taseng na ekoi ngasi mana tham wafam sing da ekoi gi court ki order ma gi matang da supreme court ki adugumba ta ki pa warep ma ka khaiba tare ekoi hokhiba ekoi gi kano da tarik tara ga tare ta me gi tara trek ta adumba ta ki order ma khak ta ekoi taseng na ekoi gi supreme court ki special leave petition aduga civil diary number 1920206/2003 gi da ta gi judgment tarik tra te thamanga 2020 ta gi ba para number 5 ta amakhak yawi since the writ appeal is pending before the division bench we leave it open to the parties who is aggrieved by the order of single judge to make appropriate submission before the division bench haina masigi dangdang gangmai haibo mane aduga mutum suramani xyz aduga manipur gi adugumba manipur gi all manipur bar association aduga high court bar as all manipur high court bar association gi kangu aduga ekoi gi jomi student federation global meeting foundation aduga delhi da leiba ekoi gi tribal gi aduga group amana su smai to poto open na tagi pot che misinterpret to man ba amakak masi ekoi taseng law point am de yenguraga ekoi honorable home minister su ekoi hoi legislation gi asobu thok dang lori ba lenga ko yaw ba BJP gi maru report orga su masdi contempt of court leibum thoi taseng law point di yengod den khali law gi supreme court afa uda ngamdre na masa gi single bench judgment mulidran tagi poto ekoi noi mayam gi matung ina mani pending leiba case di madru loi chalu joy ba misinterpretation amakak madru yaw ba na khali anyway sil nakal ma thangra kanda aina pamjir gi poti matang asda taseng na manipur da ekoi uji leiba mana hai manipur high court ki kado hai tar yamna thuna logiba decision amakak na haiba wahi do madumati ai kutchinjin base judiciary da legislation singin base ai tingin haninde ai koi constitution of india na magi power sing divide tawi legislature aduga executive amadi judiciary na laiba pot sing jegi masi kutchinjin ya da jaga khra yawra tingin ma ma khum yawi hoi ai koi chosampur gi iran adu ngasi thoi ba ai koi gi separate administration pu haina koi gi moi elected yawna tanba ya da do ngasi di separatist movement da sogat pa mana tale ne koi ne hajer ko pota yawshan pada nakal amromda aikoi som nakanda atop fruit jati especially Meitei community na aikoi na haire sugi suspension of operation je masigi pot se withdraw ta udab ni hana demand ta nari adu som nakanda masigi pot mayam sing je aikoi ni any court to again jaga do agera aikoi na judgment am just na pi matam da nakal ani maki pot taraga opportunities of being heard I will say aikoi ngasi home minister lapiram matam da aikoi ta seng na Meitei community se yang la na tahan ba manu ugodo prajamian amakak ai no kuina ai opinion tam janinge Masai pun ini suboi no jadi pun laksini wang so laksini pun Union Home Minister da bising kibat tongan ba pagi singi pagi CSO sing bising kibat demand singi merda demand kerma kai bidi Union Home Minister na pagi thapoi pangthu ne na pongtong ba leire tu hai ba pongtong masing adu merda amatang pan ba da heli service pagi kudak tagi thu matam da orakan da pagi Imphal Aidol Imphal Kangopi Imphal Suchanbu Imphal More si hauragani haiba kudak tagi haure haiba Amit Shah gi wa pam pagi pongtong ma thengare adu hai ba any service asina pagi sing amsu tam ani gi merda chen naksin han mangam da laphu han bagi ama oigitra haiba ba pam lai da sidu da kayo family home minister na manung sida pagi mana pangi wafum singda maruina pagi chatuk chasin leitriba dagi chan thakno famdriba singchi mathangda more natragana chucham puna tragik fa natragana leka kopi sohal wafum sing dagi sigi sida transportation sigi awawa singchi ku redam ta helicopter service thambagi wafum mana tijana palami helicopter gi service si kamaina thambagi hamata state amdi center ani makna sigi pochi responsibility lower kanda
ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯑꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ 9 ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 3 ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ 3 ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ 5 ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯧꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯦꯟ ꯌꯨꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯡꯒꯦꯜꯅ ꯉꯁꯤ DGP ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯗꯣꯡꯒꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯤꯁꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯟꯃꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯔꯧꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯩ ꯍꯧꯕ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯋꯩ ꯀꯥꯡꯖꯣꯛꯄꯤ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯔꯧꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯎꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯇꯥꯟꯅꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯈꯔꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯕ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯥꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯧꯏ ꯍꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯁ꯭ꯅꯦꯆꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯋꯦꯄꯟ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯊꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ IRB MR ꯑꯃꯗꯤ तसेंगना कनो BSF कदंग पल्लकांदा मसी मेन पावर वाटपनी मसी थेंगना वाले हाइबा पोचिंग मयाम पिरक पादुगो सुमाइन कुकी लारो मयाम त कापे हाइबसे सेंग उरगदि होम मिनिस्टर ना मदु यावनो उबिबब चुमी अदुना आइखोइ तसेंगना सुम पोट मयाम थोलइबा सिंगसे मसी यामना अथु मतम लोइचलगा पीस रेस्टोर तो पामी अदुगा आइखोइ गि तसेंगना लालहौबो सिंगि नोमै चिंगदुल मतोंदा बेरल मतुंदा तोंगा कांदा ngang pam wafam mayam singse ngasi ge lengak na adugo praja miyam na phap tarakanda even home minister na tadribase tasengna home minister da karamba makhal gi thak ki chirol torkanda leirabno haibse praja man ngasi khaldaba ngamde aduna aikoi tasengna mitei ga tasengna kuki community ga thokpa communal class oina masi praja miyam lobum tokte masti manipur government aduga india government amadi tasengna adum ba su militants laiba su gi support amandra la lobo kangu kharaga thokpa poni aduna masi government of india manipur government should responsible for it aduga aikoi praja singa taishan ba yaroi aduga madugi podir praja singa ningam da lakani haiba posai thamjaningi aduna sida aina haijening badi ngasi ngon piribo opposition si matung ina aikoi masaisa community ani class to ga community kunsa ni pa lai matam da helicopter service pirani noi gi damakta sumaina metric ton kano lai bodo kunsa lai bodo aikoi trawa to thani gi sinsang loide 24 hours sumaina pam sing hangani railway station khongjang da noi vegetable khangdi essential commodity porani adu kangpopi more maru so sampur na haina particularize to ga mapam harak bo home minister gi statement do strongly I condemn the way opposed the way aduga masidi only koi cho sampur technopol aduga any kampopi oigera sepiri ba manam pam om piri ba jagas dang mi oi boina khanbi ganu manipur valley da leiba khudimak aduga manipur leiba praja khudimak ngasi wari basigi port sigi responsibility aduga collective oi port amada statement bibiu aduga maduna sab chaba legislation amagi lenga amagi aduga ngasi paliba moina complaint to ngasi claim to riba double engine government gi atrase maning mamang engine do nakan ani maning jong mang ching thok ra thaw mota engine double engine do amana yadaga amana backup to chatpa ohen biona ai chmaina I opinion je thamjage thank you asin matam ga kai thoga da sigi mami tv gi districts da yabi ba ozari ku masu ozaki musu tagat ponguk sari ozari asi thablam ni ba phom sing asi union home minister Amit Shah na thabak oina pangthu pangam ga ngamoi jai ba phom sing de pe praja khudmu yeng ne tai adu hauji nu ri ba Amit Shah na imphal thado from tu tongan political party sing amasu tongan lamdam asigi organization kya na pungdo ko phom de Amit Shah na imphal na lam basi lamdam basi praja sing na sing ni banate sing bibi wa na ko banate lamdam basi thui irang si mapung pa ba santi leba lamdam ko mo hen na ba kanglo pani ki marak te chi ba si sapsana waru sino pro na ba thorang kya local wa phom sing thambira mo hai ba adu hoji duri badi Amit Shah Manipur thado kre athu ma tagi lunga union home minister Amit Shah imphal dang lakan hai ba phom sing pong do lo ma lekre maram duna hoji
Manipur Tadoga, Impan, Tadoga, Delhi Secretary Union Home Minister, Delhi the Hansabatunga, Lenga, Kari Karabaki, Lord Pagi, Equi Kudimona, Ngai Minute of Tari.